Rođeni ste 29.11. koje godine? 1899. U mjestu? Šta ste po narodnosti? Hrvat. Šta ste po zanimanju? Ništa. Državljanstvo? Hrvatsko. Jeste li oženjeni? Jesam. Imate djece? Imam. Djeca su punoljetna? Jesam. Imate imovine? Nema. Jeste li osuđivani do sada kada? Nisam. Dobro, sjedite. Obrana okrivljenog Kartuković Andrije je neistinita i neosnovana. To je obrana ratnog zločinca koji je kao vjeran sluga nacističko-fašističkog okupatora u skladu sa svojom ustaškom ideologijom, šovinizma i mržnje, koristeći jednu od najviših funkcija kvislinške terorističke državne organizacije, beskrupulozno i svirepo vršio monstruozne zločine protiv čovječnosti i zločine genocida, nanoseći ogromne štete svim narodima Jugoslavije, a posebno hrvatskom narodu u čije ime je tobože sve to činio. Koje su sve osobe hapšene, ja ne znam, ali znam da je bilo hapšenja. A jesu li hapsili sve druge građane koji su se protivili NDH? Ne mogu se sjetiti. A odakle vam to saznanje da su ipak hapšenja bila? Bilo je govora je o tomu bilo javno. Gdje? Bilo je za vrijeme sjednice vlade i tako. Mislim, niste se tada kretali po Zagrebu sa građanima, niste razgovarali ko je uhapšen? Nisam ja imao nikada vremena šetati po Zagrebu, a osobno, jer sam ja toliko bio preopterećen, da su i svi drugi ministarstava dolazili k meni. Ono kako je moje ime bilo poznato, to su dolazili građani i svi ministarstava. I šta su vam se žalili da su hapšenja po Zagrebu? Bilo je govora i o tome. Nakon što je tu dovedeno oko 700 nevinih građana, među kojima žene i djece, naredili komandiru pratnje Lahovski Ladislavu da ih kamionima prebaci u sabirni logor u Kerestincu, a potom da ste i sam pratili kolonu vozila do Kerestinca i tu u namjeri da se dio građana ubije, izdali naređenje da osobe koje su se nalazile u zadnjem dijelu kolone vozila odmah se ubiju, obzirom da sabirni logor u Kerestincu ne može sve prihvatiti, nakon čega je 450 osoba, među kojima žena i djece iskrcano iz kamiona i na livadi ubijeno mitraljeskim rafalima. To je laž. Jeste li razumjeli to? Jesam. To je apsolutno laž. Da li ste se kretali na tom području? Nisam. Da li ste odlazili u logor Kerestinec? Nikada. I jeste li znali da postoji logor Kerestinec? To sam čuo. Dobro. Toga se imena sjećam. Sjedim tu, ja sam... Ne, ovdje sad sjedite, vi razgovaramo o periodu kad ste vi bili ministar unutrašnjih poslova. Jeste li ona bili mala malenkost, naša malenkost, vaša malenkost? Mislim, to vi razjasnite. Šta to znači moja malenkost? Ja ću to konstatirati, samo mi morate reći o čem se radi moja malenkost. Kao ministra unutrašnjih poslova, kao predstavnika vlade, kao izaslanika Pavelića, u kom smislu? Eto, držali su do mene toliko da sam ja sposoban rješavati takve probleme. I to vi nazivate moja malenkost? Pa naravno što... Dobro. Prvo, molim, Hrvatska država postojala je kao stvarnost juridički i internacionalno, nije tako zvana. Vidite, Hrvatska država je postojala juridički i internacionalno. Jer vi ne prihvaćate ovaj termin, ne prihvaćam ovaj termin takozvana država Hrvatska. Točka. To je tako nešto nemogućega u današnje vrijeme, u ovom stoljeću.
razumjeti kakva je situacija bila u ono vrijeme. Bila je situacija takova da je sa protivne strane poduzeto sve moguće da se minira Hrvatska država. Sva moguća i nemoguća sredstva, i usmena, i pismena, i po noći, i po danu, i tako dalje, pokušali su je svim snagama istrijebiti i uništiti Hrvatsku državu. Protiv toga poduzeta su sva moguća i nemoguća sredstva i sada kad je situacija nastala u ovo vrijeme, posle toliko godina kad se je vršio rat, dolazi do toga da bi se što je više moguće ocrnio čitavi hrvatski narod, a posobito vlada, hrvatska vlada, a naročito moja malenkost. Čuo sam da je moj sin ovdje. Šta ste čuli? Da je moj sin ovdje. Dobro, sam se smirite, reći ću vam ja. Predsjednik, mi smo ga obavijestili o tome. Samo malo, dozvolite, nemojte trčati pred rudu. On se obratio predsjedniku vijeća, pa ćemo mu dati informaciju. Vaš sin se već drugi dan nalazi u sudnici, u neposrednoj blizini od vas, cijelo vrijeme vas promatra, sluša. Ja sam već prvi dan kada je došao u Zagreb odobrio mu dozvolu da može s vama stupiti u kontakt i da može obaviti razgovor. Neka dođe tu. Vi ostanite na vašem mjestu, a nek dođe u vašu blizinu i kad ga uočite, vi recite. Dođe bliže. Može. Ne, morat ćete kasnije kod kontakta. Dođe bliže još. Možete još metar doći. Dovoljno. Ja mogu govoriti? Ne, morat ćete razgovor obaviti kasnije. Optuženi kasnije ćete s njime obaviti kontakt. Je zaklo Rottensteina, a Dinko Šakić oba dva brata Šenhajte. Ostali su bili oterani skupi sa mojim ocem u baraku gdje sam bio i ja. Moga oca su zaklali sa svom ostalom grupom u baraki zatočenika, uglavnom starijih, u samoj baraki. To je bilo negdje već pod kraj decembra, mislim 29. 30. Moj otac nije mogao van izlaziti. Svi ko nisu mogli van izlaziti na groblje da kopamo te svakodnevno rake nad dovoženim novim ljudima, bili su poklani. Ko danas se sjećam, kad sam se vratio, dobili smo zadatak da iznesemo leševi iz baraka na rake, jer su 2 rake bile otvorene. Ja sam još sa jednim drugom, nekim Slavkom Ripom iz Našica, na običnom jednom tragaču vlastitog oca nosio i tamo sam ga u raki i zakopao. Glavni cilj ustaškog pokreta bio taj, stanje se razvijalo u takvom pravcu da hrabri historijski hrvatski narod koji je branio Europu, da je dobio antemurale Christianitatis, deziđe kršćanstva, koji je preko 200 godina bio na borištu tamo da spasi evropsku civilizaciju. Za opstanak Hrvatske države ustaša je mislio upotrijebiti sva dozvoljena i nedozvoljena
sredstva za obranu hrvatskog naroda. Silom izbiti svi zakoni dozvoljavaju. Bis vin repellere omnes leges omniaque dura. Među nedozvoljena sredstva smatram prvenstveno da silom treba ubijanja, likvidacije, hapšenje, rasno pitanje, Židovi, Cigani ili Romi, Srbi, Hrvati, antifašiste, svi oni koji su protiv ustaškog pokreta. Sad teško je to silom izbiti svi zakoni dozvoljavaju. Vi ste se strogo pridržavali, znači, odredbi iz rimskog prava. Pavelić bio diktator. Izvolite. Jer Pavelić bio diktator? To se znam da je bio, ne? Dobro, jel vi pripadate ustaškom pokretu ili ne pripadate? Ko? Da li ste vi pripadali ustaškom pokretu? Jesu. A jeste li bili zakleti ustaša? Jesu. Prije nekoliko minuta ste rekli da niste položili ustašku zakletu. Sad potvrđujete da ste ju položili. Jesu. Da sad razjasnimo to. Jeste li položili ustašku zakletu ili niste? Jesu. Jeste li zakleti ustaša bili? Jesu. Da ste bili borac za interese hrvatskog naroda i da je ta vaša ustaška država bila izraz volje hrvatskog naroda, interesa hrvatskog naroda. Pa kako objašnjavate činjenicu da je takozvana NDH jedna od najljepših dijelova Hrvatske, Dalmaciju, predala u ruke Talijanima? To će biti, to je jedan problem interesantan, ali važan. Svakako ugovor šefa države sa Italijom, jer je on tamo čitavo vrijeme živio, on je tamo osnovao prvi ustaški pokret, on je tamo imao logore i tako dalje. I onda o njemu je ovisilo mnogo toga što je on trebao, valjda ima obećanje, ukoliko on ima obećanja, ja ne znam, ali svakako je činjenica da se on vratio u Hrvatsku tek nakon 15 do 20 dana kasnije nego što je Hrvatska država osnovana. Bili to vaši saveznici NDH ili protivnici NDH? Šta je Italija bila? Oni su tobožnje bili saveznici, ali su uzeli što su htjeli. I onda kad su uzeli što su htjeli, pod njihovom je komandom bilo i saveznici su onda bili. Dolazak komisije u logor je našo očišćen, pročišćen, stvarno radni logor i jedno od osnovnih lakrdija, ja mogu to ovdje smjelo da kažem, jeste priprema logoraša po profesiji, glumaca, pjevača, svirača, da pripreme Tijardovićevu Floramin. Mi smo bili dužni svi logoraši da prisustvujemo, a komisija je sjedila u foteljima prvim redom, iza nje ustaška vojska, iza njih lanac i mi smo bili u udaljenosti kako koji 20, 30, 50 ili više metara od jedne provizorne bine koja je bila postavljena, na čemu su bili pjevači, glumci i ostali izvođači komada Tijardovića. Moram vam reći da sam prvi puta čuo taj komad. Jeste li to za to vrijeme kad ste bili šef policije primali kakve naredbe, okružnice, naloge, zahtjeve za progon, hapšenja? Nisam. Niste ništa primali? A je li bilo kakvog hapšenja? Jeste. Koga su hapsili? Srbe. I koga još? Nikog više. Srbe. A zbog čega?
Zbog čega su hapsili Srbe? Politike. Radi politike. A šta su radili sa njima? Radili su pod NDH. Jesu ih mnogo uhapsili? Pa jesu. I gdje su ih smjestili? U zatvoru. U Mitrovici. A se možda sjetiti možete koliko su ljudi uhapsili? Ne mogu. I sve je stalo u zatvoru Mitrovici, što god su uhapsili. A po čijem nalogu se to radi? Po nalogu svjetskog načelnika. Kojeg? Po nalogu? Sredskog načelnika. Sredskog načelnika. A u čiju nadležnost je spadao taj sredski načelnik? Morate Vukoviću. Imate vi kakve primjedbe? A šta mogu na takve laži? Na takve laži izmišljotine i tako. Hotimično htjelo mene uvesti u taj problem. Ja nikada u svome životu, od kad sam bio pogotovo ministar unutrašnjih poslova, nisam bio u Jasenovcu. Znači, vrlo iskren odnošaj bio između njega i mene. Kad je trebalo da ide šefu države, izgleda ga nije htio šef države primiti. I od tada on je dolazio samo meni i što je trebalo da šef države potpiše, onda sam ja nosio šefu države i njegove prijedloge za potpis. Tako kroz čitavo vrijeme Hrvatske države on nije imao prilike niti jedan put da se sastane sa šefom države. Ljudi auču, ljudi svakako, jer ne znam ni sam već šta bi, ali jedan put vidim ja 3 prelete u oltaru pultove, gore onaj popovski, sakrio se kad su oni iznosili van. Krv teče do koljena. Ja se sakrijem ovako za neki ormarić, tako onoj gužvi, progledat ja malo, onaj drži one lampuše, kolju tamo još, neće ja javiti ništa, iznose van. Kad su iznosili van, oni nisu znali da su ostala ta 3 gore u oltaru, oni su kašnje ispeli onaj zvonik, pa psovali Vidakoviću mater, taj Vidaković iz Gline od rodom. I kakva to država koja ubija narod, onda pucali se ovdje ustaše i 3. dan i pobiju i dolje razbili se. I kad slušajte, spada na nas to jedno 5-6, i ja nekako preskočim među njih zaklane na sred crkve, oni nisu ni osjetili. To krv teče do koljena, dobro da me nije udavno. I on ide, slušajte, kad došao unutra u crkvu, on je 5-6 zaklano, jednog nađu ovako lega, pa veli jesi živ, veli jesam, pa nemojte me ubiti, ja ovako malo zakrenuti, malu glavu, a on njemu drži jednu ruku, drugu, treću mu podnese svijeću, pa mu gore oči nako živo, on, ma joj, nemoj mi palicama oči, on kunde komu kiču, koliko god može. Kada put kao je, za koji toga, velim, majko, jebem njegovu srčku, za koji njega. Jer to su sve bili Srbi, tako da znate, većinom Srbi to su bili. U toku ovog iskaza zaspali u 2 navrata? Nisam. Ide, bode nožom, ja ovako ležim, onako, i on ide sve redom, bode nožom, on ima od puške, i dođe do mene i mene stoji na leđima i neće me s one strane tući, sve onako mrtve zaklane ljude i mene neće. Valjda sudbina ta u životu neka valjda mora biti. Kada mu dođe da pomudali cipelom u glavu, ja ništa. Nakon što sam saslušao ovo, ja sam toliko kriv koliko Isus Krist. Čime skupa, Pavlić je stavio tamo i fotografisao je. Nešto je kroz one kuće tenkovno pogaženo. Šta je bilo, ja sam bio sa strane uvek na strane odmah blizu gola njihovi kao pratnje. Okrivljeni spava, molim vas pauzu ili... Optuženi Artuković, jel vi slušate što svjedok govori? Slušate? Dobro, onda nastavite, samo nemojte djelovati da spavate ako slušate, kad već čujete. Malo glasnije govorite možda. Pa ćemo... Da li su u te 4 kuće moglo da stane 300-400 žene i djece? Ja mislim da ste to i prije rekao, da je to već u zapisniku, ali to je bilo nabijeno, nabacano
kao stoka unutra, da nije moglo niko ni sjest, ni ustati. Je li vam jasno? Sudu, ne meni. Sudu, a i vama da odgovorim ujedno, ne plašim se vaše oči. Dobro, mislim, i to ostajete kod onoj vaše tvrdnje koju ste danas na zapisniku. Ja bih pokušao, ako može, sve dok da se sjeti. Dobro, njih dvojica su razgovarali o tome, to shvatam. Jedan od njih je kazao da ih pobijemo. Ko? Gospodin Artuković je kazao. On je to kazao Paveliću da ih pobijemo. Paveliću da se to mora uništiti za osvetu one satnije, 8. satnije, to je pogledam kao tezasna druga, koja je bila smješana u Maksimiru. I šta je onda Pavelić kazao? Kad mi je predložio gospodin Artuković, Pavelić je rekao da ima da se izvrši. Dobro, eto. I on je to sve, čitavi masakr, gledao i slikavao šta se dešava. Najviša je laž. I ova je laž dugo morala biti pripravljena u danom momentu kada se bude nastupalo protiv mene osobno. Odmah u početku postavlja se pitanje da li mu se uopće može suditi, jer on nije više niti psihički, niti psihološki, ni biološko-fizički Andrija Artuković iz 1941. godine. Pred nama sada sjedi Andrija Artuković, čovjek, starac, bolestan, ljudska ruina, kao i vrijeme kojem je on pripadao. Pitanje koje su njega ideje u subjektivnom smislu tada nosile, a danas su dobile povijesnu kritiku, prosudilo je čovječanstvo u velikoj većini. Dozvolite, gospodine predsjedniče, da se od sveg srca i sve duše svoje zahvaljujem ne samo u moje ime, nego u ime čitavog hrvatskog naroda koji će za sva vremena zabilježiti današnji dan.